Preiskava okoliščin zastrupitve 66-letnega nekdanjega agenta Sergeja Skripala in njegove 33-letne hčere Julije je pokazala, da je bila v incidentu uporabljena kemikalija iz skupine živčnih strupov z imenom Novičok. Prav te napredne živčne strupe je v 70. in 80. letih minulega stoletja razvila Sovjetska zveza. Britanska vlada na čelu s premierko Theresa May je zato prst krivde uperila v Rusijo. Mayjeva opozarja, da se je Moskva takšnega načina obračunavanja z nasprotniki v zgodovini že posluževala. There are therefore only two plausible explanations for what happened in Salisbury on the 4th of March. Either this was a direct act by the Russian state against our country, or the Russian government lost control of its potentially catastrophically damaging nerve agent and allowed it to get into the hands of others. Theresa May je včeraj Rusijo pozvala naj pomaga pri razjasnitvi okoliščin incidenta in organizaciji za prepoved kemičnega orožja nemudoma posreduje vse podrobnosti programa razvoja živčnih strupov Novičok. V nasprotnem primeru lahko Moskva pričakuje nove sankcije Londona. Ta uživa tudi trdno podporo Bele hiše, ki je napad na britanskih tleh označila kot neodgovorno in nezaslišano dejanje. The use of a highly lethal nerve agent against UK citizens on UK soil is an outrage. The attack was reckless, indiscriminate, and irresponsible. We offer the fullest condemnation and we extend our sympathy to the victims and their families and our support to the UK government. We stand by our closest ally in the special relationship that we have. Podpora, pa čeprav nekoliko bolj medla, prihaja tudi z vrha Evropske unije. Well, in any case, we are very much concerned with the situation, also with the findings UK has so far, and of course UK can count with the EU solidarity in this regard. Rusija medtem odgovarja, da so britanski ultimati nesmiselni, saj London tudi sam ne upošteva določil konvencije o kemičnem orožju. Rusija je namreč že dvakrat zahtevala dostop do strupa ter informacij o preiskavi, a bila dvakrat zavrnjena. Так что прежде чем ставить ультиматумы, отчитаться перед британским правительством за 24 часа, лучше соблюсти свои собственные обязательства по международному праву, в данном случае Конвенции по запрещению химического оружия. Ну и вообще, говоря о манерах, нужно помнить, что эпоха колониализма давно ушла в прошлое. Napadeni nekdanji vohun in njegova hčerka sta bila zastrupljena 4. marca v britanskem mestu Salisbury. Oba sta še vedno v kritičnem stanju.